Pini aberta nang paklang pon pek prang kardong karbiang long. Tiken years kala arada tumaphan nili berta than bang phi rupchili kro pipensi aberta nang paklang pon po. Pini pherang ke pen ang palle aberta arjupon pemesna. Arong vaccine ke enasai ke dengpon pini matijong ni phai ke thom arni number in koratrok Duarbaguri constituency angkang pi hanboka along vaccine ke enasai ke dengpon Sarkar pen kapin khatpon ateng pen anutin ta vaccine en lap nang popusi medical BLO pooling officer atum pen langsi pini hanboka along vaccine ke enasai ke dengpon padu bangso asai ke dengpon along Daithor sub center nurse Mrs. Om Phuteron pi Taradong Polling Station BLO Jamindar Terang Polling Officer pen Asha Theresa Hanse pi atum Ancelangsi Vaccine ki piasai dengpon Daithor pen amusing ti report Tiken News Karbi Anglong pen angtan Uttarakhand along kibipon KIJI Open National Jump Rope Game and Championship pualong ke pathudun Karbi Anglong pen angtan Uttarakhand along kibipon KIJI Open National Jump Rope Game and Championship pualong pathudun si Karbi Anglong aphan nong mekiwan pi ke pathuta ison lopu mathasi angring phangchupi gold and bronze Serklarbon taropi gold and silver Ruptalin teronpi gold silver Sen Somir Rong Pipi gold and silver, Samimil Angrong Tisopi gold and medal, Jessica Teron Pi gold medal, CM Crow gold medal, Alang Litum Bang Trok Si Anong E Chepalong Si Karbi Anglong Aphan, Kimesen Ang The Kewan Pi. Non Kewang Jilang Sitame, Nepal Alongta, Pathu Dunsi, Nongme Wan Thubom Popu, Mathasi Karbi Anglong Autonomous Council Dr. Tuliram Ronghang Aphan Kachuning Risitame Padopon Junisanopi report Tiken News Karbi Anglong Mene sing rong pi lapen hindi kita rong pi itu lapen itu kita pi total 7 players lapen ini sifat Uttarakhand national sifat gam national championship lapen dakira wantu kami sokta Highland lap side lo la 7 jong bolong lap side lo lapen mengarong lo pin lasan ka long han naman long pot lapen ako mithan si paduk pen pot mengarong lo ate nanglitum anitum he hadaki sokta kapre event lo mane ni bangki 30 second speed lapen 1 minute speed ho lapen sokta la sonta kaksi master event ki do opot ala anutin players ta mane sokta ekta in revlo la pini bangke master event bangke lapen team nong kami enlo lapen category bang kapre lo he sub junior do lapen senior ini tum bangke dani ini tum da 7 jon kita penti ini junior rong patun ke nanti sub senior category side lo ate nanglitum hala dak sir ini lang nangrap sir Rakul chairman lapen sir nangrap dun lo alang masirap dun join sini kita kan lig lo lapen karbo hantami ate nanglitum non ke bang jilang tame non ke bang jilang ka nilitum lang sa body kon ko lapen nilitum Nepal long si international championship do non 29 to December 29 December to January 3 an sila pansin non nilitum non ako pini kundi ba pinapen masinitum ako sa practice session mo ge pagchik ko ball pen ko po nang dete non itum la nini ko trakan batudang long chingmai dang long mani kun ko ti da federation na chingmai dang long se kun ti muning malom da kardeng long ta
next national championship mang kita senang biji bel si ada kia mana me training di long nang mana nang lap ton back mang pok na bang mana ni tum jogjak si mana student si ni tum non kita tam an si mana production ki kang lo mana big pok na national championship mang kita potik la si nang mana ning tum kami la so cerap cerita tu jika si training di loตัวนางลีลาอยู่เนี่ย non patubang he อ๋อพอแล้วจ้ะ uttarakhand ni dah lawan si patubang ในกูปีเปียสอนในตุ่มปัดทุดำนะครับ Group jamrup ancol hata ki bige las itum jamrup se pathutam chakhanak ba ke event plus camp dolo itum han 3 days camp nang pilo training nang pilo la den pensi ke la pin bathu championship dolo ke pin ba นางนี่ตุ่มหลักดักเป็นกิดำบางวันดูหรอ 7 jon total ki inke la tum bang thom bang ke pini problem de chen ma bang der chet ba su tum bang 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 dan chet la tum bang bang la นางนี่ตุ่มละบางครกเสียกิดำเป็นน้องอีก่อนอันนั้นน้องอีสิวันมาแล้วคือเราทำเป็น gold side lo sakta gold long lo silver long la and next ke bronze long lo nud duita medal ke bang long lo bang เป็นนนกี่บางจีรังตอนนั้นนี่ตุ่มคนปัดดำบ่มลังมากอะไรก็เป็น international pasukan Bodepal non December 29 to January 1 to 3 international lagi di Karbing long man itu non di national ka sampai present ini dapat ini non ban di tim India pen sih itu kai pacu itu pun non ban ke อันนี้ละอุบิกิมีตุ่มพัน oh mana amulalan itu non mana la sama pacu tu ning tu non kan lah sama itu kalau pacu Charlie ning kan dengan kan text so ane talented pick nili event men ke freestyle lo nili silver silong la pen double touch team event lo gold silong do Pardon, nili men's circle one taro ke la pen ni gedo la purong chiklam near Bagmari di for la puso ko Medical College ado ni kelong ke silver pen gold silver kelong kini double under lo silong la pen double la gold kelong na ke double dash lo silong ini kelong ban ke criss cross long gold and pen ke endurance long 3 mix endurance long gold kelong อันนี้ตุ่มกิดำมีพัน KACC เป็นเนี่ยคือรับนางรับเดินมานางในตุ่มพันนางนี่ตุ่มนางนี่nanti nang itu orang Arab. Jilang stamina nanti melakukan ICC satu orang Muhammad kami kirap jangan kau ima nanti semua. Nanti tu mapan kalau tak kela tak nampak tu parong rolong nanti pon nanti yalin kekuman. Eminasi dalam lapisan financial dan eminasi ini financial nanti apa ngabe? Eminasi pensi dah. TK News pen pinya berta, puan si kangton ponlo kardo.